Αυτή η μέρα είναι επίσης ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Σκελκεσία UAE, President in Republikes, Παναγιώτατε, Οικουμενικέ Πατριάρχα, κύριε Βαρθολομαίο, μακαριότατοι προκαθήμενοι και σεβασμιότατοι εκπρόσωποι των Ορθοδόξων αυτοκεφάλων εκκλησιών, εξοχότατοι κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Δήμαρχε των Τυράννων, σεβάσμοι εκπρόσωποι των εν Αλβανία θρησκευτικών κοινοτήτων, κύριοι πρέσβεις, προσφυλείς αδελφοί και αδελφές. Kjo është dita që bëri Zoti, le të ngazëllohemi dhe le të dëfrehemi në të. Të rëshënjtëri, Patriark Ekumenik i Konstantinopojës, Vartholome, fort lumturi të tuaj, primatë dhe hirësi përfaqësues të kishave ortodokse lokale. Zoti kryetar i parlamentit, Zoti kryeministër i Republikës së Shqipërisë, Zoti kryetar i bashkisë, përfaqësues të nderuar të komuniteteve fetare në Shqipëri, zotërinj ambasador, vëllezër dhe motra të shtrenjtë. Αισθήματα δοξολογίας, ευγνωμοσύνης και αγαλιάσεως κατακλείζουν αυτή την ώρα την ψυχή των Ορθοδόξων της Αλβανίας, καθώς αναλογιζόμαστε τις εξαιρετικές ευεργεσίες του Θεού κατά τα τελευταία 23 χρόνια. Και αυθόρμητα ανέρχεται στη σκέψη μου η πρώτη προσωπική επαφή με τον ταλαιπωρημένο Ορθόδοξο λαό αυτής της χώρας. Ndjenja, falenderimi, mirënjohjeje dhe ngazëllimi përmbushin shpirtrat e ortodoksëve të Shqipërisë, ndërkohë që kujtojmë bamirësitë e jashtëzakonshme të Perëndisë gjatë 23 viteve të fundit. Dhe në mënyrë spontane na vjen në mendje përsëri kontakti i parë personal me popullin e vuajtur ortodoks të këtij vendi. Στις αρχές του 1991, η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου έλαβε την πρωτοβουλία να μου αναθέσει να έρθω στην Αλβανία ως Πατριαρχικός Έξαρχος για να ερευνήσω τι είχε απομείνει από την αθεϊστική λέλαπα. Ήταν Ιούλιος του 1991, όταν φτάσαμε με 2 συνοδούς στο αεροδρόμιο των Τυράννων. Μας υποδέχτηκε μια μικρή ομάδα ηλικιωμένων ανθρώπων, ταλαιπωρημένων από τον αδυσόπιτο διωγμό. Από εκεί κατευθυνθήκαμε προς τον ερειπωμένο ναό του Ευαγγελισμού. Από την πρώτη στιγμή θέλησα να προσδιορίσω το ουσιαστικό μήνυμα της αποστολής μου. Ζήτησα να πάρουν όλοι από ένα κερί και ρώτησα πώς λέγεται στα αλβανικά το Χριστός Ανέστη. Άναψε το κερί αναβώντας Christi Ungial, δηλαδή Χριστός Ανέστη. Το ένα μετά το άλλο άναψαν τα κεριά των λίγων πιστών που αποκρίθηκαν με δάκρυα στα μάτια Vertet Ungial, αληθώς Ανέστη. Έκτοτε το Χριστός Ανέστη έγινε το σύνθημα με το οποίο πορευθήκαμε μέχρι σήμερα. Χάρισε φως στο μελαγχολικό φθινόπωρο και την παγερή βραχιμονιά που ακολούθησε. Και κυριαρχεί στην πνευματική άνοιξη που τελικά μας χάρισε ο Θεός. Η Ανάσταση του Χριστού έγινε το εκφραστικότερο σύμβολο της Εκκλησίας μας. Në fillimet e vitit 1991, Sinodi Shenjtë i Patriarkanës Ekumenike mori nismën dhe më ngarkoi të vinja në Shqipëri si eksark patriarkal, për të shqyrtuar se çfarë kishte mbetur nga shkatërimi ateist. Ishte qershori vitit 1991, kur me 2 persona të tjerë që më shoqëronin, mbërritëm në aeroportin e Tiranës. Na priti një grup i vogël burrash të moshuar, të munduar nga persekutimi i gjatë.
prej andej u drejtuam për te kisha rënoj e ungjillëzimit, që në çastin e parë mu desh të përcaktoja mesazhin thelbësor të misionit tim. Kërkova të marrin të gjithë nga një qiri dhe pyeta se si i thonë në gjuhën shqipe Hristos Anesti. Ndeza qiriun duke thirrur Krishti u ngjall. Njëri pas tjetrit ndezën qirinjt edhe besimtarët e tjerë të paktë të ndodhur aty, të cilët u përgjigjen me lot në sy. Vërtet u ngjall. Nga i çast Krishti u ngjall u bë mesazhi me të cilin rrugëtuam deri më sot. Ky mesazh fali dritën në vjeshtën melankolike dhe në dimrin e akullt që pasuan. Ai mbizotron në pranverën shpirtërore që më në fund na fali Perëndia. Ngjallja e Krishtit u bë simboli më shprehës i kishës sonë. Με βαθιά ευγνωμοσύνη, Παναγιώτατε, αναλογιζόμαστε πάντοτε, κλήρος και λαός, την αγάπη και την ανίστακτη μέριμνα του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Μητρός Εκκλησίας στα ζωφερά χρόνια του ολοκληρωτικού διωγμού. Τις άμεσες επίσης προσωπικές σας ενέργειες, Παναγιώτατε, για την ανασυγκρότηση της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας Αλβανίας και κατά τη στιγμή αυτή των εγγενείων του νέου καθεδρικού ναού αισθανόμαστε το χρέος να εκφράσουμε έτη και έτη τις ολόψυχες ευχαριστίες μας. Επίσης, εγκάρδιες ευχαριστίες θέλω να εκφράσω στους μακαριωτάτους πατριάρχες Ιεροσολύμων κύριο Θεόφιλο, Σερβίας κύριο Ειρηναίο, Ρουμανίας κύριο Δανιήλ και στους μακαριωτάτους αρχιεπισκόπους Κύπρου κύριο Χρυσόστομο, Αθηνών κύριο Ιερώνυμο, Βαρσοβίας κύριο Σάβα, καθώς και στους σεβασμιωτάτους εκπροσώπους των Πατριαρχείων Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, Ρωσίας, Βουλγαρίας και Γεωργίας, διότι ευαρεστήθητε να μετάσχετε στην ιστορική για την Εκκλησία της Αλβανίας αυτή η μέρα. Me mirënjohje të thellë të rëshënjtëri, kujtojmë gjithmonë si kleri dhe populli dashurinë dhe përkujdesjen sy pafjetur të patriarkanës ekumenike, të kishës Memnë, në vitet e errta të persekutimit totalitar dhe veprimet tuaja personale të drejtë për drejta për ngritjen e kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë. Pikërisht në këto çaste të shenjtërimit të kishës së re katedrale, përsëri dhe përsëri ndjejmë detyrimin të shprehim me gjithë shpirt falenderimet tona. Gjithashtu, nga zemra ju falenderoj edhe ju fort lumturi Patriarkët të Jerusalemit Zoti Theofil, të Serbis Zoti Irine, të Rumanis Zoti Daniel dhe ju fort lumturi Kryepiskopë të Qipros Zoti Hristostom, i Athinës Zoti Jeronim, i Varshavës Zoti Sava, si edhe ju hirësi mitropolit, përfaqësues të patriarkanave të Aleksandris, Andiokis, Rusis, Bullgaris dhe Gjeorgjis, sepse patët mirësin të merrni pjesë në këtë ditë historike për kishën e Shqipërisë. Η παρουσία σας εδώ, κατά την σημερινή Κυριακή, που συμπίπτει με τη μνήμη των Αγίων 318 πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, τονίζει με ιδιαίτερη έμφαση την ενότητα της Ορθοδοξίας, την αλήθεια ότι είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη, είτε δοξάζεται εν μέλος, συγχαίρει πάντα τα μέλη. Και ακόμη ότι η Εκκλησία μας είναι ένα σώμα, το σώμα αυτού του Χριστού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρουμένου. Ο σημερινός λοιπόν εορτασμός δεν είναι απλώς μια μεγάλη τιμή για την Εκκλησία της Αλβανίας, αλλά συγχρόνως και μια ευρύτερη μαρτυρία της από περάτων έως περάτων της Οικουμένης Ορθοδοξίας. Prandaj, juaj
Prania juaj këtu në të dielën e sotme, e cila përkon me kujtimin e 318 tetërve të sinodit të parë ekumenik, thekson me një emfazë të veçantë unitetin e ortodoksisë, të vërtetën se në qoftë se një pjesë vuan, gjithë pjesët vuajnë bashkë me të, ose në qoftë se nderohet një pjesë, të gjitha pjesët gëzohen bashkë me të. Ashtu siç na i tha edhe Zoti Jesu Krisht, në ku kryen të gjitha në të gjitha. Pra, ngjarja e sotme nuk përbën nder të madh vetëm për kishën e Shqipërisë, por njëkohësisht është edhe një dëshmi e gjerë e ortodoksisë mbar botërore, që shtrihet nga njëri skaj i botës në tjetrin. Η παρούσα ημέρα επισφραγίζει μια ιστορική περίοδο πάθους, ταφής και αναστάσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας. Δεν πρόκειται να αναφερθώ τώρα στις συνθήκες, τα αδιέξοδα, τις παρανοήσεις, τις συκοφαντίες, τις αντικειμενικές δυσκολίες, τις σκληρές δοκιμασίες ή στα επιτεύγματα αυτής της μακράς περίοδου. Είναι πλέον αναμφισβήτητο ότι σε μια εποχή αβεβαιότητος και αναταραχών η Ορθόδοξη Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας με την παρουσία της και τις πολύπλευρες κοινωνικές πρωτοβουλίες της τόνωσε την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα του Ορθοδόξου λαού και γενικότερα της αλβανικής κοινωνίας. Με τη δράση της συνέβαλε ουσιαστικά σε μια κρίσιμη ιστορική περίοδο στην ευρύτερη ανοικοδόμηση, στην πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη της Αλβανίας. Dita e sotme vullos një periudhë historike pësimi, varosjeje dhe ngjalljeje të kishës ortodokse të Shqipërisë. Nuk do të referohemi kushteve, rrugëve pa krye, keq kuptimeve, shpifjeve, vështirësive objektive, sprovave të vështira apo arritjeve gjatë këtyre 23 viteve të gjata. Tashmë nuk mund të vihet në dyshim se në një epokë pa siguri dhe trazirash, Kisha Ortodokse Autokefale e Shqipërisë, me praninë dhe nismat e saj sociale të shumanshme, forcoi besimin, dashurinë dhe shpresën e popullit ortodoks dhe të shoqërisë shqiptare në përgjithësi. Me aktivitetin e saj, kontribuoi në mënyrë thelbësore në një periudhë historike kritike për ndërtimin e përgjithshëm dhe zhvillimin shpirtëror e social të Shqipërisë. Εμφανέστατο σύμβολο της επίπονης εκθεμελίων ανοικοδομήσεως της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας σε όλους τους τομείς αποτελεί ο νέος αυτός καθεδρικός ναός. Η γενική σύλληψη της αρχιτεκτονικής του συνυφαίνεται με πολλούς συμβολισμούς από την Ορθόδοξη παράδοση. Πηγή εμπνεύσεως υπήρχε το επιβλητικότερο επίτευγμα της Ορθοδόξου αρχιτεκτονικής, η Αγία Σοφία, με μια αναζήτηση νέου τρόπου εκφράσεως βασισμένου στη σύγχρονη τεχνολογία. Ο ναός στηρίζεται σε 4 πυλώνες, οι οποίοι σχηματίζουν ένα σταυρό. Επάνω σε αυτόν υψώνεται ο τρούλος, με 52 παράθυρα, σύμβολο των εβδομάδων του έτους. Και στην κορυφή του δεσπόζει το ψηφιδωτό του Παντοκράτορος, που συνδέει τον κτιστό χρόνο με την αιωνιότητα. Στην κόχη του ιερού, ένα ακόμη μεγάλο ψηφιδωτό αναφέρεται στον παγκόσμιο θρίαμβο του Αναστάντος, στην εντολή και υπόσχεση με την οποία κλείνει το πρώτο Ευαγγέλιο. Εδόθη πάσα εξουσία εν ουρανό και πηγής. Πορευθέντες σουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, και ιδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας της ζωής ημών. Πρόκειται για μια παράσταση η οποία σχετίζεται με το ιεραποστολικό ξεκίνημα που άρχισε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Πριν από μισό περίπου αιώνα. Simboli i qartë i rindërtimit të mundimshëm nga themelet në të gjitha fushat i kishës ortodokse autoqefalit të Shqipërisë. Është kjo kishë e re katedrale, konceptimi përgjithshëm i arkitekturës së saj,
gërshetohet me shumë simbolika të traditës ortodokse. Burim frymëzimi ka qenë arritja madhështore e arkitekturës ortodokse Shën Sofia, duke kërkuar mënyrë të re shprehjeje të bazuar në teknologjinë bashkëkohore. Kisha mbështetet në 4 shtylla të mëdha, që formojnë kryqin. Sipër tij lartësohet kubeja me 52 dritare, simbol I javëve të vitit, dhe në majën e saj mbizotron mozaiku I Pantokratorit, I të gjithë pushtetshmit, që lidh kohën e krijuar me përjetësinë. Në apsidën e hierores, një tjetër mozaik I madh lidhet me triumfin mbar botëror të të ngjallurit, me porosinë dhe me premtimin me të cilin mbyllet ungjilli sipas Mattheut. Mu dha çdo pushtet në qiell dhe mbi dhe. Shkoni pra mësoni të gjithë kombet, dhe ja unë jam bashkë me ju gjithë ditët deri në fund të jetës. E gjithë skena lidhet me fillesën e re hierapostolike që nisi në Kishën Ortodokse para rreth 1 gjysmë shekulli. Στη δυτική πλευρά του καθεδρικού, που βρίσκεται η κεντρική είσοδος, είναι έτσι καμωμένη για να θυμίζει μια ανοιχτή αγκαλιά, που σιωπηλά απευθύνει την πρόσκληση του οικοδεσπότου Χριστού. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και απεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Μια πρόσκληση που συνοψίζει το μήνυμα της αποστολής μας. Hyrja qendrore në pjesën perëndimore të katedrales të sjell në mendje përqafimin e hapur, që në heshtje u drejton ftesën e zotërisë së shtëpisë të Krishtit. E jani tek unë gjithë sa jeni të lodhur e të ngarkuar, dhe unë do t'ju preh ju. Një ftesë që përmbledh mesazhin e misionit tonë. Υπάρχουν πολλοί συμβολισμοί ακόμα που για λόγους συντομίας τους παρατρέχω, θα τους δείτε όταν δημοσιευθούν οι ομιλίες. Ka akoma shumë simbolika të cilat do t'i kaloj dhe do t'i shikoni ato në fjalimin që do të mbahet. Περιορίζομαι μόνο σε ένα τελευταίο σημείο. Po përqendrohem vetëm në një pjesë të fundit. Μέσα στα πλαίσια της γενικής αυτής χαράς και ευλογίας, επιβάλλεται να προσέξουμε και το μυστικό μήνυμα το οποίο ο Θεός στέλνει στον καθένα μας προσωπικά με την ευκαιρία αυτών των εγγενείων. Το χρέος δηλαδή του προσωπικού ανακαινισμού της υπάρξεώς μας, για να είμαστε εμείς προσωπικά ναοί Θεού. Στο λόγο του στην Καινή Κυριακή, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος συνηφαίνει την κλίση για ριζική ανανέωση των πάντων που συντελείται με την Ανάσταση του Χριστού, με το χρέος του χριστιανού για μία αδιάκοπη ανανεωτική προσπάθεια. Το βασικό του μήνυμα κορυφώνεται στην αποστροφή. Τα πάντα έγιναν καινούρια. Τα αρχαία παρήλθε. Ιδού γέγονε τα πάντα κενά. Τούτο τη εορτή καρποφόρησον. Την καλήν αλλίωσιν αλλοιώθητε. Εγενίζεστε, αδελφοί, και των παλαιών άνθρωπων απορρίψαντες εν κενότητη ζωής περιπατήσατε. Ούτως εγγενίζεται άνθρωπος, ούτω τιμάστο ή των αγγενείων ημέρα. Ανακαινίζου, παρακαινεί τον καθένα μας η Εκκλησία. Καθιέρωσε με συνέπεια τη ζωή σου στο Θεό της αγάπης. Το μεγάλο ζητούμενο για κάθε πιστό παραμένει το πώς θα καταστούμε ναοί του Αγίου Πνεύματος. Όχι με γενικότητες και αοριστείες, αλλά καλλιεργώντας τον καρπό του Αγίου Πνεύματος στην καθημερινή μας ζωή. Και πώς με τη ζωή μας θα είμαστε μάρτυρες της δυνάμεως του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού.
brenda kufive të këtij gëzimi dhe bekimit të përgjithshëm, na kërkohet të tregojmë kujdes edhe për mesazhin mistik, të cilin e dërgon Perëndia për secilin nga ne personalisht, me rastin e këtij shenjtërimi. Detyrimin që ne kemi për i përtëritjen personale të qenies son, që të jemi tempuj të Perëndisë së gjallë. Në fjalën e tij, në të dielën e re, Shën Grigor Theologu gërsheton thirrjen për i përtëritje rrënjësore të gjithave, e cila kryhet me ngjalljen e Krishtit, me detyrimin e të krishterit për një përpjekje të pareshtur rinovuese. Mesazhi i tij kryesor kulmon me apostrofin: le të kremtojmë shpirtërisht këtë përurim, të vjetrat shkuan, Jaku bën të gjitha të reja. Në këtë të kremte jep fryte, ndryshohu me ndryshimin e mirë, ripërtërihu një o vëllezër dhe hithni tej njeriun e vjetër, jetoni në risin e jetës. Kështu ripërtërihet njeriu, kështu le të nderohet dita e ripërtëritjes. Ripërtërihu e nxit kisha secilin nga ne. Përkushtoja me korrektes jetën tënde Perëndisë së dashurisë. Por kryesorja, ajo që i kërkohet çdo besimtari, është dhe mbetet se si do të bëhemi tempuj të Shpirtit të Shenjtë. Jo me përgjithësime dhe abstraksione, por duke kultivuar frytin e Shpirtit të Shenjtë në jetën tonë të përditshme. Dhe se si me jetën tonë, do të jemi dëshmimtar të fuqisë së kryqit dhe gëzimit të ngjalljes. Ας ευχηθούμε ο ένας τον άλλον, το ολόλαμπρο αναστάσιμο φως να καταβγάζει την ύπαρξή μας και να ενισχύει την πίστη μας στον σταυρωθέντα και αναστάντα Χριστό και να στηρίζει τους αγώνες μας για την πνευματική πρόοδο του τόπου μας και του κόσμου ολόκληρου. Le të urojmë njëri tjetrin që drita e të rëndritshme ngjallësore të ndriçojë qenien tonë, të fuqizojë besimin tonë te Krishti kryqëzuar dhe ngjallur dhe të mbështesë përpjekjet tona për përparimin shpirtëror të vendit tonë e të mbar botës. Ας δεηθούμε ο καθεδρικός αυτός ναός να καταστεί σύμβολο μιας ορθοδοξίας ανοιχτής στην οικουμένη, στο σύγχρονο κόσμο. Χώρος όπου θα βιώνεται και θα κηρύσσεται το μυστήριο του Εντριάδη Θεού εν Χριστώ, η Θεία Οικονομία δια του Αγίου Πνεύματος. Αληθινό φυτόριο πνευματικής καλλιεργίας πιστών με αναστάσιμη συνείδηση που αγκαλιάζει όλη την οικουμένη και ακτινοβολεί την αλήθεια, τη δύναμη και το κάλος της Ορθοδοξίας. Le të lutemi që kjo kishë katedrale të bëhet simboli një ortodoksie të hapur ndaj botës bashkëkohore. Vend ku do të përjetohet dhe do të predikohet misteri i Perëndisë triadik, ekonomia hyjnore në Krishtin me anën e Shpirtit të Shenjtë, një fidanishte e vërtet e kultivimit shpirtëror të besimtarve me ndërgjegjen ngjallësore që përqafon të gjithë ekumenin, botën dhe rezaton të vërtetën, fuqinë dhe bukurinë e orthodoksisë. Το δεδυναμένο υπερπάντα ποιήσε υπερεκπερισσούον ετούμεθα εννοούμεν, κατά την δύναμη την ενεργουμένην εν ημίν, αυτό η δόξα εν τη Εκκλησία Χριστού Ιησού, εις πάσας της γενεάς του αιώνος. Αμήν. Ati që si pas fuqisë që veprohet te ne, mund të bëj shumë më tepër nga gjithë sa kërkojmë ose mendojmë. Ati i qoftë lavdia në kish, me anë të Krishtit Jesu, në gjithë brezat, në jetë të jetëve. Amin. Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας της Αλβανίας, εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, εξοχότατε Κύριε Πρωθυπουργέ,
εντιμότατε και αγαπητέ Κύριε Δήμαρχε των Τυράννων, μακαριότατοι και τιμιότατοι εν Χριστώ αδελφοί, προκαθήμενοι των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών Ιεροσολύμων, Σερβίας, Ρουμανίας, Κύπρου, Ελλάδος και Πολωνίας, μετά των τιμίων συνοδών ημών, μακαριότατε και φίλτατε αδελφέ Αρχιεπίσκοπε Τυράννων και πάσης Αλβανίας, Κύριε Αναστάσιε, ιερότατοι και θεοφιλέστατοι Άγιοι αδελφοί, εξοχότατοι Κύριοι πρέσβεις, λαέ του Κυρίου περιούσιε και ευλογημένε. Αν και η εορτή του Πάσχα απεδόθη την παρελθούσαν Τετάρτην, όμως εμείς όλοι, εν ενή στόματι και μια καρδία, αναφωνούμεν και πάλιν εφροσύνος και επικέρος, Χριστός Ανέστη. Συνεκάλεσεν ημάς σήμερον εντάφθα μέγα και ιστορικών γεγονός, η τελετή των εγγενείων του Ιερού Ναού της Αναστάσεως, η οποία επιβεβαιώνει και την Ανάσταση της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου εν Αλβανία Εκκλησίας. Οι πιστοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί διακρινόμεθα δια του γεγονότος ότι πιστεύομεν στην Ανάσταση των νεκρών με πρώτον Αναστάντα τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ο οποίος ανέστη ιδία δυνάμει και συνανιστά με ταυτού όλους τους πιστούς, προσκαλείδε όλους τους ανθρώπους να συμμετάσχουν στην Ανάσταση. Δια τους μη πιστεύοντας εις τον Ιησούν Χριστόν, η Ανάσταση φαίνεται μύθος, αλλά εμείς έχουμε την εμπειρία της Αναστάσεως δια της πείρας των Αγίων, η οποία είναι και η δική μας βιωματική πραγματικότης και εμπειρία. Shkëlqësia juaj, Zoti Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Zoti Kryetar i Parlamentit, Zoti Kryeministër, Zoti Kryetar i Bashkisë, të nderuar ambasador, lumturi dhe vëllezër të nderuar në Krishtin, primat të kishave fort të shenjta ortodokse të Jerusalemit, Serbisë, Rumanisë, Greqisë, Kipros, Greqisë, Polonisë, bashkë me personat e nderuar që i shoqërojnë. Për lumturi kryepiskopi Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit dhe gjithë Shqipërisë, vëllai i shtrenjtë në Krishtin dhe bashkë me shëtar Zoti Anastas. Fort të shenjtë hirësitë tuaja, përfaqësues të kishave të shenjtë ortodokse në vende të ndryshme, fort të shenjtë dhe hirësi, vëllezër të shenjtë, popull i zgjedhur dhe i bekuar i Perëndisë. Na ka mbledhur sot kjo ngjarje e madhe dhe historike, ceremonia e shenjtërimit të kishës së shenjtë të ngjalljes, e cila vërteton edhe ngjalljen e kishës ortodokse autokefale në Shqipëri. Ne të krishterë shpestar ortodoks dallohemi për faktin se besojmë në ngjalljen e të vdekurve, duke pasur të parë Zotin ton të ngjallur, Isu Krishtin. Isu Krishti u ngjall me fuqinë e tij dhe bashkë ngjall me veten e tij të gjithë besimtarët. I fton të gjithë njerëzit që të marrin pjesë në ngjallje. Për ata që nuk besojnë te Isu Krishti, ngjallja duket si mit, por nga përvoja e shenjtorëve ne kemi përvojën e ngjalljes, e cila është edhe realiteti dhe përvoja jonë biomatike. Υπό άλλην έννοιαν και το γεγονός ότι ενεκαινιάσαμε σήμερον των λαμπρών τούτων ναών της Αναστάσεως αποτελεί απόδειξη του ότι η Ανάσταση είναι πραγματικότης, διότι η Ορθόδοξος Εκκλησία της Αλβανίας, η άλλοτε σχεδόν νεκρά μετά τους αθεϊστικούς διωγμούς, ήδη ευρίσκεται ζώσα και πλήρης δυναμισμού και δημιουργικότητος. Το Οικουμενικών Πατριαρχείων, η Μήτηρη Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, γενικότερον χέρι βλέπουσα το θαύμα της αναγεννήσεως της Ορθοδόξου ταύτης Εκκλησίας και συγχαίρει εκ βάθους καρδίας όλους όσοι συνετέλεσαν στην Ανάσταση αυτής. Πρωτεργάτης βεβαίως υπήρξεν ο πολύπειρος και πλήρης εν Θεού ζήλου και αγάπης
Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Τυράννων, Δυραχίου, Ελμπασάν και πάσης Αλβανίας, Κύριος Αναστάσιος. Συνεργεί δε αυτού πλήθος πολύ ζηλωτών, κληρικών και πιστών, ανωνύμων και επωνύμων, γνωστών και των πολλών αγνώστων. Në këtë kuptim, edhe shëntërimi i kësaj kishe të shkëlqyer katedrale të ngjalljes përbën sot një provë se ngjallja është realiteti, se kisha ortodokse e Shqipërisë, e cila dikur ishte e vdekur për shkak të përsekutimeve ateiste, tashmë është e gjallë, plot jetë dhe kreativitet. Patriarkane Ekumenike, kisha me Konstantinopojës ndjen një gëzim të gjithanshëm, duke parë mrekullin e rilindjes së kishës ortodokse në Shqipëri dhe përgëzohen nga thellësia e zemrës të gjithë ata që kontribuan në ngjalljen e saj. Punëtori i parë sigurisht ka qenë foltëmturia e tij kryepiskopi i Tiranës, Durrësit, Elbasanit dhe gjithë Shqipërisë, Zoti Anastas, njeri me shumë përvojë dhe plot zell e dashuri hyjnore. Bashkëpunëtorët e tij, ky numër i madh klerikësh dhe laikësh të zellshëm, anonim dhe me emër të njohur dhe më së shumti të panjohur. Shtysa e gjithë këtyre ka qenë dëshira për t'i bërë të ditur botës dashurinë e Perëndisë për njeriun, në përputhje me porosinë e Zotit, do të jeni dëshmitar në të gjithë ekumenin deri në skajet e dheut. Sepse çfarë gjë tjetër kryen kisha përveç se të dëshmojë vazhdimisht e në çdo drejtim dashurinë e Perëndisë për njeriun dhe të shfaqë ungjillin, të transmetoj lajmin e gëzuar se Perëndia u shfaq në mish dhe të ofroj paqen dhe dashurinë si dhuratë të pakapërcyer për njerëzit. Bëhet të fjalë për dëshmi që pranohet lirisht ose hidhet poshtë lirisht, sipas zgjedhjes së çdo personi. Kisha dhe të krishterët nuk imponojnë askujt të pranojë dëshminë për të vërtetën, e megjithatë u përsekutuan në të shkuarën me ashpërsi dhe pamëshirë, njësoj sikur të propozonin e të predikonin në shoqëri teori të dëmshme. U përndoqën paqebërësit, u bënë shpifje kundër atyre që ishin njeridashës dhe të drejtë, madje në shumë raste njerëz që nuk kanë njohje për ato që ndodhin në brendësi, për atyre që kanë dhe mbartin pushtetin, i kundërshtuan dhe i hodhën poshtë predikimet e dashurisë. Megjithatë, ne të krishterët vazhdojmë të dëshmojmë të vërtetën e përjetshme se gëzim të pashtetshëm ka në Krishtin, i cili u fal zemrave të besimtarëve paqen shpirtërore, që nuk vlerësohet dhe që nuk hiqet kurrë. Qëllimi i dëshmisë sonë është pjesëmarrja e njerëzve tanë në gëzimin tonë, duke besuar në fjalën e Zotit, se më i lumtur është ai që jep se sa merr. Japim pa kurfar interesi dëshminë tonë rreth faktit se gëzimi dhe paqja ekziston tek Krishti. Oferta e të krishterëve nuk shteron të fjalët, por realizohet dhe me anën ndihmave materiale të domosdoshme e të shërbimit ndaj njerëzve në nevojë. Provë e jashtëzakonshme kësaj janë veprat e mëdha filantropike arsimore dhe në përgjithësi për të gjithë njerëzit, të cilat kisha ortodokse autokefale në Shqipëri nëpërmjet fortlumturisë suaj të nderuar vëlla Anastas i ofroi popullit me gjithë mjetet e pakta që kishte në dispozicion. Historia nga ana tjetër na vërteton se kisha ortodokse gjatë gjithë kohës frymëzohet nga dëshira për të ofruar dhe gjithmonë ofron, madje e duke kapërcyer mundësitë e saj, sepse gëzohet me gëzimin e tjetrit dhe synon të gëzohet nëpërmjet ofrimit të gëzimit të bashkënjerëzit tanë. Nuk numëron pasuesit, nuk regjistron arritjet materiale, gëzohet duke shpërndar gëzim dhe lehtësim dhe i fton ata që janë të munduar të ngarkuar të vinë te Krishti, që të marrin prekje për shkak të mirave, mundimeve e të këqijave të jetës. Kisha motër ortodokse që ndodhet në Shqipëri u përsekutua në të shkuarën deri në zhdukjen e saj të plot. Pas vuajtjes së skajshme i erdhi ringritja dhe çlirimi, pas provës vlerësimi. Lavdërojmë dhe falenderojmë nga thellësia e zemrës Zotin e hirit, të mëshirës, të dëmshurive e të çdo ngushëllimi, sepse ai mirëpëlqeu që nëpërmjet zërit apostolik të fortlumturisë së suaj fort të dashur për ne,
vëlla i shenjtë i Tiranës, Zoti Anastas, dhe me anë të bashkëpunimit të zellshëm të shumë punëtorëve të Ungjillit, të njohur e të panjohur, dhe në pjesën më të madhe që nuk duken, të ngjallë nga hiri i Kishën Ortodokse të Shqipërisë dhe të rivendosë atë në lavdinë e hershme, me shkëlqim dhe plot jetë në rreshtat e kishave ortodokse autokefale. Rezultatet dashurisë pa interese të pakufishme ndaj të gjithëve që tregoi dhe që vazhdon të tregojë foltumturia juaj nga çasti i parë i caktimit të misionit nga Patriarkana Ekumenike dhe i mbritjes suaj në Shqipëri, në cilësinë e eksarkut të patriarkut të paruar Dimitrit dhe në vazhdim pikërisht pas një viti si protodiakoni i përgjegjësisë dhe hierapostull, duke ndjekur besnikërisht shembullin dhe rrugën në këto vende të shenjta të Shënt Kozmait të Tolisë, e duke mbajtur mbi vete çdo ditë për një çerek shekulli kryqin e martirizimit e dëshmisë, përbën nga ky çast një parashijim të ngjalljes. Janë një eksperiencë ngjallësore. Ne në Patriarkanën Ekumenike pamëm se Kisha Ortodokse në Shqipëri kaloi nga vdekja në jetë, sepse ju fort lumturi i deshet me të vërtetë vëllezërit. Nga ana tjetër e dimë se ai që nuk do vëllain mbetet në vdekje. Këtë ngjallje të Kishës Ortodokse të Shqipërisë shijojmë sot dhe ne të gjithë. Në emër të vëllezërve primat të Kishave Ortodokse, por të gjithë të klerit dhe popullit e përgëzojmë siç i ka hije fort lumturinë tuaj dhe jemi të detyruar të falenderojmë jo vetëm për veprën e mrekullueshme që keni kryer me hirin e Perëndisë gjatë kësaj periudhe të shërbimit tuaj hierak i parë në Shqipëri, por edhe për plotësimin para pak ditësh, më 24 maj, të një 50 vjeçari shërbesi të frytshme në fushën kishtare, me dorëzimin tuaj në prift dhe të 40 vjetorit të vendit në lëvizje të veprës suaj të shkëlqyeshme hiera apostolike në kontinentin e Afrikës. Dëshmia nuk është vetëm shëntërimi i kësaj kishe kaq të bukur katedrale, është edhe ndërtimi nga themelit dhe rindërtimi i mbi 150 kishave e manastireve të shenjta në mbar territorin e Shqipërisë, themelimi i shtëpive të fëmijëve, i kopshteve, i shkollave të kishës, veçanërisht i Akademisë Teologjike të Rëmartirit të Shenjtë Blash në Durrës, për formimin e klerikëve kandidatë dhe kultivimin e shkencës së shenjtë të teologjisë. Ngritja e një qendër mjekësore shumë kaqe dhe shumë funksionale të pajisur më së miri, që ngjall admirim të gjithë, si dhe njësive mjekësore në zonat të ndryshme të vendit, veprat botuese dhe përkthyese të një niveli të lartë, organizimi sistematik i katekizmit të popullit nëpërmjet të shkollës së katekizmit, kompleksi i punishteve kishtare Nazaret dhe shumë vepra të tjera të mira dëshmojnë për kujdesin e kishës për popullin në të gjitha fushat e jetës. Por si patrik ekumenik dhe përfaqësues i kishës së dialogut, të paqes dhe të mirëpëlqimit, në mënyrë të veçantë duhet të kujtojmë se një prej arritjeve tuaja më të mëdha fort lumturi, kultivimin e klimës së pajtimit, bashkëpunimit dhe bashkëjetesës paqësore midis të gjitha palëve të popullit të Shqipërisë. Prandaj dhe Kisha Ortodokse Shqipërisë, ashtu siç i ka hije, është lidhja përbashkuese dhe elementi dinamik i përparimit të vendit. Këtë klim pajtimi, bashkëpunimi dhe dialogu e kultivua qysh prej fillimit, jo pa mundime për shkak të parëgjykimeve dhe antitezave të rrënjosura, dhe arritët ribashkimin e ndasive dhe bashkëpunimin harmonik midis të gjithëve për të mirën e përbashkët të përgjithshme. Pra sot, të kremten e 318 etërve që predikuan të vërtetën e ortodoksisë në sinodin e parë ekumenik të Nikeas në Vithini dhe njëkohësisht në kujtimin të martirit të shenjtë Justin filozofit, Kisha Ortodokse e Shqipërisë ka ditën e saj të Zotit, ditën e ngjalljes së saj, që vulloset me shëtërimin e kishës së ngjalljes. Sikundër Zoti doli fitimtar nga varri dhe shpërndau në botë rrezet e dritës së ngjalljes së tij, kështu edhe kjo kishë doli fitimtare nga periudha e gjatë e provës dhe e tundimit.
gjatë së cilës ndodhe e mbyllur si në varr. Dhe tani kjo kishë e bukur e ngjalljes, dhe nga të gjitha kishët e shenjta të nderuara rishtas apo të rindërtuar nga themelet, por veçanërisht nëpërmjet kishave të gjalla shpirtërore të besimtarëve të saj, shpërndan në dritën e fitores kundër errësirës të vdekjes. Kjo kishë katedrale do dëshmoj gjithnjë se dyert e hadhit nuk do ta amposhtin atë. Duke kujtuar të gjithë shenjtorët në kryerjen e adhurimit hynor të pagjakt dhe në thyrjen e bukës, madje shenjtorët dhe martirë mbrojtës që prej fillimit dhe deri në kohët e fundit të kishës ortodokse të Shqipërisë, nga hieromartiri Lefter dhe Vlashi të viteve të parë të Krishtera, shënastit në Durrës, mbreti i shenjtë Joan Vladimirin, në martirin Shën Nikodhim nga Elbasani, deri tek apostulli i madh Kozma e Tolosi, veten tonë dhe njëri tjetrin dhe të gjithë jetën e kishës ortodokse të Shqipërisë, Krishtit Perëndis letja parashtrojmë. Me ndërmjetimet dhe ndihmën e tyre, lusim për forcimin e kësaj kishe të shenjtë e të kishës ortodokse në Shqipëri në jetët të jetëve. Kjo kishe shenjtë që shëntëruam sot është streka për çdo njeri, është dhënës jetë dhe frymëzim për vepra të mira, shërbyese e njeriut, nënë e dëmshur, mjeke dhe mbrojtëse, çliruese nga rrobëria shpirtërore, dëshmimtare së vërtetës, treguesi rrugës dhe gëzimit dhe përjetësisë. Συγχαίρομαι την ημετέραν ερήτημον εξοχότητα κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, την έντιμον κυβέρνηση της Αλβανίας και πάντα στους κατοίκους αυτής, δια το απόκτημα τούτο, δια των καλυμάρμαρων ιερών τούτων καθεδρικών ναών, διότι εξ αυτού εκπεμπόμενε ακτίνες φωτός και αγάπης, ενότητος και αδελφοσύνης, απευθύνονται προς πάντας και ωφελούν πάντας άνευ ουδεμιάς διακρίσεως. Përgëzojmë shkëlqësinë tuaj për të nderuar Zoti Presidenti i Republikës, qeverinë e nderuar të Shqipërisë dhe të gjithë banorët e saj për këtë arritje, për këtë kishë të shëntëruar të përuruar, sepse rrezet e dritës të dashurisë, bashkimit dhe vllazërimit që burojnë prej saj u drejtohen të gjithëve dhe u bëjnë mirë të gjithëve pa kur farë dallimi. Και σας ευχαριστούμε εξοχότατε δια πάσας τας αδείας, τας διευκολύνσεις και την συμπαράσταση του κράτους της Αλβανίας προς των μακαριότατων αδελφών Αναστάσιων και την κατά αυτών Ορθόδοξον Εκκλησίαν, ιδιαιτέρως δια την ανέγερση του ιερού τούτου ναού, ο οποίος θα αποτελεί κόσμημα και καύχημα δια την πρωτεύουσαν της αγαπητής χώρας σας. Αυτά δεν είναι γραμμένα. Falenderojmë. Επιδαψιλεύουμε εις άπαντας τους συνεργούς του καλού τούτου έργου, την από του Οικουμενικού Πατριαρχείου Ευαρέσκειαν και ολόθυμον την πατρικήν και πατριαρχικήν μας ευλογίαν και ευχόμεθα ολοψύχως όπως η χάρις του Θεού ευεργετεί όλους τους κατοίκους της αγαπητής χώρας ταύτης και των κόσμων άπαντα. Αμήν. Dërgojmë të gjithë bashkëpunëtorët të kësaj vepre të mirë, pëlqimin e patriarkanës ekumenike dhe bekimin ton atërore patriarkal, dhe urojmë me të gjithë shpirtin që hiri i Perëndisë t'ju bëjë të mira të gjithë banorëve të këtij vendi dhe mbarë botës. Amin. Ακαριότατε άξιος.
Pra dëgjuan fjalimin e folumturisë së tij të shenjtit με τα Πατήρι φόβου Εκουμενή Θεού, Μπαρτολομαίο, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. dhe tani populli ftohet në kungim me frikë, besë dhe dashuri. Την κληρονομία σου. I gjithë populli është ftuar tashmë të kungohet me misteret e shenjta dhe siç tham, gjithë kjo shërbes për shenjtërimin e kishës bëhet për këtë moment që dhuratat që vendosen në altar të shenjtërohen në trup dhe në gjak të Krishtit dhe të ndahen besimtarëve. Dhe para se dikush të shkoj për të kunguar lutet, besoj Zot dhe pohoj se ti je me të vërtet Krishti i biri Perëndisë i gjallë, që erdhe në botë shpëtosh mëkatarët, nga i cili i pari jam unë. Gjithashtu besoj se ky është trupi yt i pacënuar dhe ky është vetë gjaku i tij çmuar. Të lutem pra mëshirom dhe falmi fajet e bëra me dashje dhe pa dashje. Pra, të gjithë jemi thirrur për të kunguar me misteret e shenjta me trupin dhe me gjakun e Krishtit në një bashkim intim, që është misteri më i madh i kishës sonë ortodokse, ku ne bashkohemi në një mish me një gjak me Krishtin, e ripërtërim bashkimin me atë që e kryem në misterin e pagëzimit dhe të mirosjes, e përforcojmë të bashkim me anë të kungimit falënderimit ynor dhe paraqitemi përpara Atit Perëndi si bij të adaptuar të tij. Dhe ajo dashuri e Atit që është tek biri me një dashuri të përjetshme është edhe tek neve. Σε Κύριε και αγιάζουν τους επισυπεπιθώτας, σώσουν το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλακον, αγίασουν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, ψή αυτούς τον ειδόξου σου τη θέη και σου δύναμη και μια εγκαταλείψη μας, τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή, και πάντο τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστία και προσκυνήσιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτού έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων,
των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων 310 και 8 θεοφόρων πατέρων, των εν Νικαία των πρώτων συνελθόντων και του Αγίου Ενδόξου μάρτυρος και φιλοσόφου Ιουστίνου, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Pra, pas kungimit të popullit, prifti dhe kryeprifti ai që drejton liturgjinë hyjnore, bekon popullin dhe e përlëshon atë në paqe. Populli thot, pam dritën e vërtet, morëm frymën qiellore, gjetëm besën e vërtet, duke falur Trinis pandar se ajo na shpëtoi. Pra, të dashur më Krishtin, të gjithë ne që u kunguam me trupin dhe me gjakun e Krishtit, u mbushëm me dritë. Me dritë u mbush kisha, me dritë u mbushën të gjithë ata që u kishëruan, dhe të gjithë ne shkojmë si bitë të dritës dhe shpërndahemi në botën ku jetojmë për ta përçuar këtë dritë me anë të jetës sonë, veprës sonë dhe jetës sonë që është një jetë dashurie për Zotin edhe për të afërt. Dhe në fund mund themi se përlëshimi në meshën hyjnore është një akt liturgjik dhe misteror, siç është edhe akti fillestar i mbledhjes së popullit në Kish. Ky është hapi përfundimtar i tërë lëvizjes së liturgjisë. Në përlëshim për mbledhjes liturgjike, populli i Perëndis urdhërohet të shkojë në paqe në botë për dhënë dëshmi për mbretërinë e Perëndis, në të cilën ata ishin pjesëmarrës në liturgjinë e Kishës. Ata janë urdhëruar që të marrin gjithçka që ata kanë parë, dëgjuar dhe përjetuar brenda Kishës dhe ta bëjnë atë të gjallë në personat e tyre brenda jetës së botës. Vetëm në këtë mënyrë, prania e fuqisë e mbretërisë së Perëndis, e cila nuk është e kësaj bote, mund të shtrihet jashtë Kishës dhe në jetën e njerëzve. Ata që kanë parë dritën e vërtetë, që kanë marrë frymën qiellore, që kanë gjetur besën e vërtetë në liturgjinë e Kishës, ata e kanë marrë misteret e shenjta hyjnore, pavdekshme dhe jetëbërëse të Krishtit,
bëjnë të aftë, të bëjnë lëçitjen dhe të japin dëshminë që u bë dhe u dha nga apostujt dhe nga gjithë krishterët e vërtet të çdo kohe dhe të çdo brezi, se Krishti u ngjall. Kjo është arsyeja që ekziston kisha e Perëndis dhe mesha hyjnore që të dashur me Krishtin u celebruan në këtë mesh që u shenjtërua dhe që dedikohet ngjalljes së Krishtit. Të nderuar televizikues, ju të dashur bashkëdhetar, bashkombas të Galidhes të Madhe të Kombeve, kudo që ndodheni, transmetuam drejt për së drejtë në valët ekskluzive të Radio Televizionit Publik Shqiptar shejtërimin e katedrales Ngjallja e Krishtit. Vepër kjo autorit kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, fort lumturisë e tij profesor doktor Anastasit. Sot ishte një ditë e madhe, një ditë e bekuar e Perëndis, pasi ky vend u shejtërua, ky vend tani do të bëhen që të gjithë besimtarët të drejtohen, të luten për paqe dhe mirësi. Pra, ky vend sot u shejtërua për të mirën e të gjithëve. Për të marrë pjesë në këtë ceremoni sot, ishte dhe bashkë celebruan të ngjarje të madhe patriarku i Patriarkanës Ekumenike të Stambollit, primati i parë Bartholomeu, fort lumturit, patriarku i Jeruzalemit Theofili, patriarku i Serbisë Ireneu, patriarku i Romanisë Danieli, fort kryepiskopët i Kipros Kristos Tomas, i Athinës Jeronimi, i Varshavës Sava, me pjesëmarrje të
patriarkanëve ekumenike të rëndësishme të Moskës, të Gjermanisë, të Bullgarisë, të Rumanisë. Në këtë bashkërbim ishin prezent dhe të gjithë mitropolitët e Sinodit Shenjtë të Kishës Ortodokse Shqiptare, si mitropoliti Beratit Ignati, mitropoliti Korçës Johani, mitropoliti i Gjirokastës Dimitri, episkopët i Apollonis Nikola, i Krujës Andoni, i Amandjes Nathanaili, i Byllisit Asi dhe kryesekretari Jani Tërbicka. Në këtë gëzim të madh të kësaj ngjarje të historisë kombit, kulturës tonë, të besimtarëve të krishterë, jo vetëm në Shqipërisë, por edhe bos mori pjesë dhe presidenti i Republikës, zoti Bujar Nishani, kryetari i parlamentit, zoti Ilir Meta, kryetari i Këshillit të Ministrave, zoti Edi Rama, mori pjesë zoti kryetari i Këshillit të Ministrave, Niko Peleshi, mori pjesë zoti Veliaj, morën pjesë nunci apostolik i Selisë Shenjtë të Vatikanit në Shqipëri, Romerio, kryetari i konferencës i peshnore të Shqipërisë, Monsignor Angelo Masafra, mori pjesë kryegjyqi botëror i Bektashive, Jersia e lartë, Haxhi Baba Edmond Brahimaj, morën pjesë dhe mjaft përfaqësues të diplomat, deputet, titullar të akrediturat në vendin tonë. Kompleksi Katedral Ngjallja e Krishtit që u ndërtua në qendër të Tiranës është vepër e kryepiskopit Anastas. Këtë vit mbushen gati 22 vjet të një lufte, të një pune këmbgulse të pakapërcyer me vetmohim, ku kryebariu i Kishës Ortodokse Autokefale e Shqipërisë, kryepiskopi Anastas bëri të mundur që kjo kishë të ringjallë, që besimi i njerëzve tek Zoti të rilindë në shpirtet e tyre, që të jetë të lindë një Zot, të ndërtohesh një kishë në zemrat e njerëzve. Në këtë luftë të madhe të viteve të përsekutimit komunist që ishin më parë, ku gjithë njerëzit nuk besonin në Perëndi, por ishin në pirë nga një jetë e ftohtë, u bë mundur që të ndërtohen me udhëheqjen e kryebariut tonë, kryepiskopin Anastas, 150 kisha të reja, 60 manastire dhe kisha të rikonstruktoheshin, 160 të tjera të riparoheshin. Por më kryesore është puna e madhe e këtij kryebariu konsiston atë që u përgatit dhe u retonisën mbi 160 kuadro për frish klerik që militojnë sot në gjithë kishat e noret e Kishës Ortodokse Shqiptare. Katedralja që u shëjtrua sot është ndërtuar me një koncept bashkëkohor modern. Ajo ndërtohet me një kryq të madh me gjatësi e gjerësi 29 metra. Kisha mbulohet me një kupol me diametër i brendshëm 26 metra dhe 23 metra të lartë. Kryqi kupolës, 4 mbështetëse gjysmë cilindrike, 3 apsidat e herores janë të ndërtuara me fletë bakri në ngjyrë floriri. Ndarjet ndërmjet dritarëve të kupolës janë zbukuruar me element dekorativ tregues simbol i sakrificës dhe frytshmërisë. Mbylljen kryesore është vendosur një kryq i madh i bronzit qarkuar me 2 kalli si simbol i dashurisë sakrifikuese dhe i përkushtimit. Në qoshën verbimore Kada është ndërtuar kista e vogël Lindja e Krishtit. Kompleksi që përrua sot përmban në strukturën e tij një qendër të madhe kulturore, qendrën e konferencave, përmban mjaft mjedise ku do të shërbejnë jetës e besimtarëve të krishterë ortodoks të Shqipërisë. Morfologjia jashtme e kësaj katedrale ngjason dhe është shkrirë në mënyrë harmoni të plotë me godinat administrative të kryeqytetit tonë. Duke ju përshëndetur, dekoruar këtë ditë të madhe të Perëndisë nga unë Ferdinand Samargji dhe ekipi realizues i Radio Televizion Shqiptar, gëzuar pra shëjtërimin e katedrales Ngjallja e Krishtit. Paqim mbarësinë dhe vazhdofshim rrugën e Jezusit që thotë: unë jam rruga, jam jeta, jam e vërteta. Dhe jeta jonë ndryshov si llampadarët e kësaj katedrale e Ngjalljes së Pashkës.